Kajantia Students Union JSU hakasau tarik nailor Hajar Arpusan Kalalit ban kendu ya ulat kejela UCH Vijaya Shankar Bandawa ya kejawai kum kasama capital. Hadian kejingnya kendu ya ulat kejela habakran syakilat pathai kubor usamla Jersom Shela Presiden JSU ulayat ho ba kajantia kaladai hok ban yo ya kasama capital namar kadai ke distrik kebaningkong hakajela hadian balaya klat naka Assam bad ulaong ru bakarilum jantia kala no senyang hakibabun kiliang syakajela. Bad kum ba kesorkar kala penurlong ya kajing dawa ban penlong ya katura kum ka winter capital. Kum ta ka jawai ru ka don ya ka hok panlong kum ka summer capital. Usamla Jersom ulaong ru uladayo ya ka summer capital. Shibun kijing mentoy kan wanra syakathan jantia kum kayo kam yo jam bad ki kampen roy ru. Nalor kata ulaong ru bana kaliang ka seng kalaya keren ru halor ka inner line permit bad kum jo ban kmi biang ya ka instrument of accession IOA. Kajantia Student Union la yo appointment man kendo yo governor hang ne ko Raja Bahawan te jing kendo jongi ta yo governor kalong agila kalor kilai teli kimat imang ini kaliang jongi dipensinya yo governor ini kimat pilong kumne kemat penengkong ngi keren gede ba pelong ya kejawai kom ke Somar capital jong state ta ai kibental ne kita kimat bangi ya keren menta ke sengi galong ba ikuak ban tips baik ba nadu bayo ya ke state ka arway terik namnya dai spanya buar mungkin mau baik nadu kita impor idon baik tangilai teli kijai bendero nadu bekasi jaintia bat garo hade nang tu ikuak ro ban pentip kejing don jong gini gelai teli pelong ya ke state jong ni menta skawai ke bentaro ke bengi ikuak man pelong ya juai kum ke Somar capital kedai baik bengi mau ba Kajantia kedai ke first district apo ke state jongi aka arpo arterik ubenai February kat pendai spanya apo arngi yo iga district Jaintia kejawai kedai ke district ke Benengkong kejawai kedai ke headquarter Benengkong jonga apo district Jaintia skawai ke bentaro ngi perkat ba ni don ya kejawai autonomous district council ndo pendai spa Andrew Pausau kejawai subdivision ro kedai ke wai ngi benta Kawai gawai nage division Benengkong hapo United Kasi Jaintia district. Halor kini gimat misnyaw ba ada garo idowa banyo ego winter capital. Ngiru inong Jaintia ngidon gahok banyo ego Somar capital. Kini gimat kilong ba kemat ngi kendo yaw governor menta kasni. Skawai go benta balengi dawa ban pelong ego jawai kum ke Somar capital. Nadipait na po sa tay tanap sa tang Jaintia. Ngipai hagaliang gajing nang jing start bidang duna ba tang ko boy ke government college apo kyang nang ba idon kini ke kyang nang ba government college itip adu arspa lai spa no ki kena idang shong class go ke government college hoi ki idon gajing dawaru ban penyo government college apo is Jaintia adu menta neliang ke government kampat ai kata ngipai hagi health sector idang duna ki hospital idang duna ki facilities idang duna ki wei gi department go dai bandon hospital ibri jongi hap man lech do shalong go tinis ki wei man lech sumar no mangim don kita ki special liti ki babiang ngim don kita ki equipments ki babiang hapo iga Jaintia hapo Jaintia te bangi pelong ingi bandawa de gini ki benta ki bangi kwa ba ngaliang juga sorkar lada ka ai ke garo banlong kum go winter capital ngiru idon hak ban yo iga Somar capital Kajantia ngan itu ifi adu menta ni contribute kumba light 5% si state economy Kajantia kadai kajaka ka pakumi adu nyau 5% udah yang habagari jongi napo jatai Jaintia ka contribute sibo ni ka sorkar jongi balai pat ki development sudah ibat ba sapok garo dan ni sapok kasi dingiru ngi senyau balaga sorkar kadai kamdai ban nyau silang kemat alor kini kimat Atai kedai ko benta ko mi keren badu governor menta ke sini. Sekawai ke benta ini tu ifi ya minister trade apo Jaintia ila ajanda ban snai ke minister trade. Ndrangi pai pat sepok garo gelayo sendan daga additional secretariat. Ka sanction kala apo hado cispa san benriu kurut. Ka bau chief minister bodom romla da plio mau nong rem ka khat khandai trik juna news nam arjara rosan. Te ngapai ba chief minister ong ba kani galong kejing angnut jong ipai ba ka thain garo. Atu
Chief Minister ki Cabinet Minister ki perkhat pat ke jingang nu jang ki brio support jain tia. Rogo na wa hagani additional secretariat kendon ga Chief Minister Office, Cabinet Minister Office, Chief Secretary pat we senior officer. Ni kwa ru stay ka join nomor ka sarkar ko kwa banjan chu pait ba. Sarkar ka la banjan support garo boleh gam la banjan support jain tia. Hagini ki benta bangina lang ka seng ida wa ban yo ka jawai kom Somar Capital. Tas ko we ga benta ro ngakwa ban kentu. Economic khmat jong ina po stay jang dia kam tam mi langut ki Cabinet Minister. Kan sedon ka autumn session ka banuan ka bansa sedang syen ka pratari. Ikwa bakini keren ni gimat. Nomor kini gimat idon kam bah bani keren. Takidon kata responsibility no mentagi bruna setay gathan. Segawai ke bentang ikwa ban ai kublai ro yaw MP Raja Sabha Banwe Roy Karluki la support yang ingin yo ilmu bagi social media ni ai kublai ro MLA ke juai ro support ikan iga himan ziongi. Te iga pat kran iga Chief Minister Badan Murom seperkat yang setay ya setay ro support jeng tiam. No mentagi sini. Kamat kabar ngi mai keren mentabat governor kedega ILP. Nitip bahaga kat kendai terik di Sumbar Arjar kendai. Sarkar ni kelia kala apa segi resolution. Ban penyo ILP hapok state. Ndai hado mentang nitip baga ILP kadang ne bai hapok central approval. Dang don bai hapok Delhi. Ipai gi state di neighboring state ngila bangga Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur kelayo ILP. Ege baji hapok asam mentang kadon ke eviction drive. Abagi negi barjala ki bari ila mongi immigrants ila don hado life sau pe wajar ngut ki illegal immigrants iting sar ba mentakin rungno segani garibe ijongi ngin sa syak terlep kum gi minority sang ni KLP gande ko way ngi ikhtiar bangila ban identify gini gi bro tem kita ngila soto ngila kren bat governor bangi don kam ILP ba hado menta skowai ge bentangi kren yo but governor mentaga singi kadai ke IOA Instrument of Accession kabalay soy na do bayo like lu kiri India pedeng ke sarkar India bat ke atusan teng ngut kisim na po rikasi kamdon ke jingtho ke ba sai dan ni kamdon ke profado kanu ki nong jaintia ge don lang ha kata ga IOA indrai ke don mulum la jingtho ba it extend up to Jaintia Hills kadon ke jingtho ba gala ki don kila pandon katto ani ngun po jaintia bayadon lang kataga instrument of accession tingin kan maru ba yak instrument of accession la sanga khatnya trip agos khat ndai spa sau popra te ka ega bangi ko yakran halor gani ni sutu ba instrument of accession ka ai ke ni ga bor yiga rila jong ni ban yadai kandeu siap riti sanchar hagan ni ga ribe e jongi dingi pa po Nagaland menta Nagaland ila de revisit yiga ni ga ayo menta la yo yiga article 371 keju ngi do waru ke real be jongi namar mentang yo influx yo bopon bangila sak lai bang ila do hok sisa wat ga yo kam yo jam wat ku bon ki benta kini ki mat ngila keren ha ki singi dai menta ki kenduk jungi batu governor dan ngisio komen ba naga liang jong governor lo ai ga assurance bakin setung dak expert committee halor bai ya dai bat kini ki benta sekawero sekeren bat ke sarkar mat seduk sa te support Delhi ro ban penyo lene ban pensiau ye gejing dawa jong keseng mentah keseng bless bo